Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kanbuk thau acheu Ukraine indona ti top tura Jeddah khopui Saudi Arabia Ukraine le US ayo palai tein biakna tuntruma hian kan thlir bing bik dona in biakna borok baka hemi na ngong thil sang te kan thlir tel don bok ani amasain kan video like le comment te milo pek sak thina wangin kan lom hlea athai thein kan video hi milo share sak thau turin kan ngen bok cheu ani subscriber dum tak te in zona tam tak kan tonga mase malmal chuan tuntruma hian kan changvek seng don lawa chuti rol chuan tuntruma kan report hian thil thandan dik tak chiang takin haron nem het dona uluk taka longai tha lo thir turin kan ngen cheu ane ram pakhat roi tu vemeu Ukraine President Volodymyr Zelensky hi US laka hatlom zor ta na pa US sin adu duwa hati thei turin US nena hian ain tulut time mi ti zona hi tamber hania Massachusetts zain hadik lawani ti hi in lo shama support donia India time nizan lama khan Jeddah khopuya hin biak na hanaya heta hian Russia le Ukraine indona chu ti to pani thaina turin malak na masaberatan US le Ukraine chuan nisom thum chung inkahhai han phutani ti inrem na thuthlung han siamta hane tichon hen inrem na hi Russian President Vladimir Putin nena US President Donald Trump chuan hatlen dona Russia poin rang takin hapom zui beisai hanibok ane Jeddah khopui Saudi Arabia US ayo palai tele Ukraine ayo palai te hi hunrei tak chung hanin bia darkar ko chuang zat mai in biak na hi han nei ane indona ti top tura ceasefire agreement siam tur hian Ukraine chuan US du danang angang kal hatum banga soi tam takoma Massachusetts hani lozia voi tam tak kanron report toa indona toplan mak tur phai chuan khip fian thilphut tam tak aneya tichon ni somthum chunga tana inkahhai na ceasefire agreement bika hian khip chuan thilphut lian tak tak mai pathumanaya hengan thilphut pathum ta hi US chuan ti hlotlit pui ngei hatiama chu Russia point han pompui thai ngei han bai sei bok ane hebaka hian minerals deal po Ukraine chuan US nen sign haram tita mase hei hi halo thon ngotin han sign don lawa US in tive tur thil tam tak kanaya chungjinga chuan Ukraine nena ralthom supply chunjom tele intelligence information lampang han pek thrin te pek chunjom le ani boka hebaka hian hapoi mober chu nisom thum chung inkahhai na hian US nen minerals deal an sign awang hian Ukraine thilphut te tilhotin saknei turin US chuan thai topin malak puizui don hani President Zelensky chuan ama khan karni chungveltal inkahhai na homphot sela chumi chung chuan in biak na hi kalpui turin rotna halothen toa mase he han bai sei aya hun raizok ma nisom thum chungjat mai inkahhai na turatan hian US nen inram na han siam tani ti President Zelensky chuan hapong jara tichon he inkahhai chunga khifin thilaphut poimo tak tak mai pathum ta chu Ukraine ram chung le leilunga te vanboroka te missile le drone manga beipui thak na lian tak tak mai Moscow sipai ten han kalpui thin chu topsan turin han phuta tichon panhina chuan indona wanga Myanmar prisoners of war han ti ta chu in thleng tona Ukraine khole tuini na nei zongjong te Russia in aron chhuazalen vek an phut ane tichon pathumna chuan hein ka hai thuthlung ceasefire agreement hi Russia in apamani chuan nisom thum chunga in kana le in beina han cholsan chung hian Ukraine khole tui no pangte te tilui na manga Russia rama han hroilu to zongjong ta chu an vain Russia hian ron chhuazalena Ukraine ram chunga ron hroi thlen levek hi an phut bok ane tichon US President Donald Trump le Russian President Vladimir Putin ten in biak na hanai chunjamanga herot na chungchang hi US chuan kalpuin Russia hian pomngai turin US chuan thai topin hanor zuidon ane henglo po hi Ukraine chuan thilphut anei nuala mase heng kanron seilan tak pathum te hi an main objective an thiltum lian ber te hania heng telo chuan inkahhai na thuthlung Russia na sign chu an tumlo ane tichon Ukraine ha phutang chuan vanborok lampang atanga missile le drone manga in beina ta chu inkahhai buana hian ti to panbai seya
มาเซฟรอนต์ไลน์นะอินกานั่นเลยอินเบต้นนายรถจูเฮซิสไฟร์อักรีเมนต์ฮีพวงมาเซรัสเซียเนี่ยนะอินเบนัจูอาเทงเจ้าเจ้าทวินหันริงาให้วังเฮียนหันพูดงำเจียละวะมาเซนิจานะอินเปียกนาเฮียนUS จวนบอมมังใบปุยทักนะติโตปะ Black Sea เลอาเชเวลตรงาอินเบนตั้มตักเตติโตปนิบกิน Frontline ปุ่มปุยปออินดาวนะติโตปตูริน Ceasefire ฮักริเมนตานะ US เลยูเครนินหันปมไทยเวเวียเฮียนเซียลันเตลฮันิตาบกอันนี้ทิลโลมตักจูอามาวอชิงตันWhite Houseอินเบียกนา Minerals Deal ไซน์ตุระ President Zelensky ฮันนอร์จีไอเจียมนางริงอดขัดจูฮันิตาลวายูเครนทิลพุดเตติโลติงตูรินวอชิงตันจวนไทยตบชัวปุยตูรินทุดลุกนะฮัสยมตาฮันเนอิสราเอลเฮสบอลาฟิร์เฟียกปอลติงการา Ceasefire Agreement ฮันเซียมอินกาไฮนัทุดลุงตันเอนขานไอนังโดนละวาตุนทรูมารัสเซียและยูเครนอินดาวนะติตบไลโลกาอินกาไฮนัทุดลุงเซียมตูระฮันรถทีFull interim ceasefire ตีนียจู่ๆนิสมทุมชุงกัลปุยตูร์ฮันิโดนาอมเสียเบราจวนวันบรัวกจังเตเลลำปังอินดาวน์จงปออาจวายินเบยตันนัจูนิสมทุมชุงเฮียนคอยมุนาปอตบสันเลโลกเวกตูร์ฮันิโดนฮันิยูเครน President Volodymyr Zelensky จวน Frontline ปุ่มปุยปออินดาวน์ติดตบฮันิตูร์ฮีกลอมเลียเฮฮี US เฮียนเก่งตังอินรัสเซียปอยน์ฮันลูกปมไงปอกระเบยเสียอินโดนีเซียฮันนี่จังคานยูเครนจวนกันทิลดูเบิร์จูทารุมมังเลรัลทวมมังอินเบนเลียนจอกอาลูทันเซลลาวน์ตูรตานาอินเรมนัสเซียมถ้วยฮีฮันนี่ยาตูน่าจวนจูกงจูกันโจเมกันเนฮัติอัลจาซีราเลเดอะการ์เดียนจวนตุนทั้งฮิจวน Ceasefire Agreement จงจังเฮียนเครมลินตรังอิน Official ชันเลตนะอาลอมรีลาวนี่ฮันติเฮนเบียกนาเตลยูเครน Defense Minister Rustem Umerov จวน Security ลำปังUS รันปุยนะยูเครนินฮัดงชุนจอมเลตูร์จูเฮหุนปอยโมตักกันดินลายเฮียนยูเครนตันจวนสเต็ปปอยโมเบรนีฮัติอเมริกันกันเทียนเตเลซาอุดีกันเทียนตะจุงลมทุกสอยอินเบียกนะฮอมเจนัยเลทัตักไม่กันในไทยฮีกลอมเลนีฮัติบกติจวน US เลยูเครนินอินเรมนะฮันเซียมจิงมี Rare Earth Minerals Deal ฮันไซน์จงจังปอยูเครน Defense Minister Umerov เฮียนที่ลมจะในตะกินกัลปุยนียาตุนมายาปวนจาร์ไทยเรารวมมันตั้มตักเสียมเตลฮานียา Minerals Deal กันไซนินฮักเกนเตลตูร์ทิลตั้มตักจิงาหุ่นไรตักชง US เลรัสเซียทอฮาวนัตูร์ปออาเกงเตลเนฮัติยาซาอุดีมีเดียเทรนขัดเต็นรีพอร์ตันเป็กดันจวนยูเครน Minerals Deal อันไซน์จงจางเฮียน US จวนรัลทวมมังจันปุยนาฮัลาวตีตบไลโลกโตเล Intelligence ลำปังจันปุยนาเป็กทรินฮัติตบไลโลกจูชุนจอมเลอินให้บากาเฮียนยูเครนเลรัสเซียเฮียนอินดาวน์ติตบปาอินเรมนัทุทุงฮันเจียกไทยนิจวนอาติรัจังยูเครน President Volodymyr Zelensky อันอาลาพุตโตรัสเซียลักยูเครนรัมเวนหิมชุนจอมเซลนัตูร์กงUS จวนโมพูนสังตักอาลาดอนอินเครียตานิฮันติบกนิจานะเจดาขบุยอินเบียกนาอินเรมนาฮันเซียมจงจังเฮียนUS President Donald Trump จวน White House ทุทาร์เทดาร์ตูเตฮักอมนา Russian President Vladimir Putin จวนยูเครนเนนฮันินดาวนานิสมทุมชุงจอลสันตูร์เฮียนอามิงอาเจียดูไงกับเบสเซนีฮัติยาอินดาวนาติตบนานามาลักน้ำฮัสเบอร์ Ceasefire Agreement จงจังจวนอินเรมนัจูนิจินลูกาคานตีเฟลฮันิยาตูนาจวนรัสเซียกันกลังายาจูปอจู President Putin อันอาปมไงกันเบสเซียเฮทิลรบปุยตักไม่ฮีอินดาวนักงปุยจวนกันดาไทยโดนตาที่จวนจูอินดาวนักจูตีตบกันดูนิตีลันติร์ตูเลียนตักอันนี้โดนอันนี้ฮัติให้บากาเฮียน President Donald Trump จวนยูเครน President Zelensky เนนอินมูเลงไงกับเบสเซียจุดตาจวนบาวรักลวงตะกินกันกัลปุยไทยไงปอกับเบสเซียบกาโอวัลอฟิสกันอินมูนานุงเปรเลตุนทรุมากันดินมุนเรอฮิจูทิลดังลำเลียนตักนินกะเรียจูทิลดังลำนัดจู total ceasefire กันปมตะเวเวียยูเครนจวนremtiรัสเซียปอยน์ฮับปมไงกับเบสเซียบกอาตินิจานะทิลแทงจุงจังฮี Gulf News สินรีพอร์ตันเป็กดันจวน United States of America จูนัสตะกินให้ผ่านเนียมารถนัดเชนขัดเตตีดังลำมันเนียให้บากาเฮียนยูเครนลำปอนัสตะกินให้ผ่านเนียมบกจุดจวนทิลทรัตักอาริงชัวกะฮันินการาอินเรียเทียมเหล่าน้ำตัดจูเสียมทรัดอันนี้ยูเครนอินดาวนัดจูนิสมทุ่มชุงตัน
ti top anram ti tave a hemi tur hian Russian President Vladimir Putin chu US zokin natakin hanor chunjom dona tichuan hein remna han zia tanga darka reilo te a Ukraine official ta chuan US ne na tanga Ukraine sipai ten tran puina handon chihrang thrang ta chu chunjom hanile tani ti annem hetani anti Gulf News hian han report jaldan chuan Ukraine presidential office deputy head Pavlo Palisa chuan ama US tran puina chu pangai takin kalpui chunjom hanile ta hei hi thilomom tak ania hei baka hian indona ti top tura in buat saina le malak na chu ti hlotlin tran mek ania heti rol hian hein remna thuthlunga hian Russia in ming halasain lo wangin in beina chu mun than khata halakal chunjom zelani hati Ukraine thenom ram Poland point thuchua hanon siam hala America le Ukraine in hinremna thuthlung hanai ta hi kanlom tak jata US in intelligence report Ukraine ne na hapek thin ati top po chunjom le ngal ani ta ni antia Ukraine inremna hian Ukraine le US te Russia chau anghong lowa Poland point US ne na tanga sipai lampanga tran puina handon thin chu hunrai tak chung President Donald Trump aronom nuwa khan dong thailoin hanoma Massachusetts Poland chuan andong tran le don tani ti an puangbok Polish Foreign Minister Władysław Kosiniak chuan TVN 24 News kaltlangin hethu hi haron soya tran puina tam tak US atanga dong turin kanin buat sai meka Jasenka ralthuam da khom na muna America ralthuam te da turin hengkim peifel hanitoa Poland chuan America thop na hapek thin chu chunjom le turin azongzong in buat sai na kan kalpui mek kani tin ha report bok Poland hi Ukraine ne na border in serton hania Russia in Ukraine hian thunai na sang tak zuk nei na hanai chuan Poland tan hian ahim lo hle donin han khria hei wang hian tun naya US President Donald Trump malak na wang hian Poland chuan US an thop na han lo hnuk dok towa Poland chuan military strength tisangin hanma ni inven himna turin sipai nuai ni hanai mek chu nuai nga tipung turin thutluk na hanlo siam towa Poland border zongjong te chu silvek ani to boka tichuan Poland in sipai tam tak anlak bel tur hi French le British kai khroina hnuaya sipai pol thar lian tak andin tura hian tho antum bok ani tichuan Europe khroitulok panhi President Macron le Prime Minister Starmer te point nizana thiltheng chungchanga hian lompuina hanon neya French President Emmanuel Macron chuan Saudi Arabia US le Ukraine in kara nisom thumchung indo topsan lailok na Ceasefire agreement hanjekta hi thilomom tak ania kalompui hleni hatia US ne na kan thil phut le beisai po US in hati hlotin awangin kanlom hle boka tuna chuan inrem na hi Russia chuan hadu tak tak nge du tak tak lo ti chu chiang takin Russia kuta haum tame kani hati hei baka hian President Macron hian hasoijal dan chuan kan thopui ram tanen hian inrem na nget tak le tlo tak siam ani thaina turin Ukraine tana security guarantee nget tak pek chu tun thleng hian kan thop chunjom zelani hati engwangin nge Europe ho hi hanlo in rol chen ti hi zona tam tak om thaya tin chana tam tak po om thai boka ma se thil lang chiang sa pakhat chu Russia hian Ukraine adai luta nget taka hain bunani chuan Europe ramte hanhim to don lowa Poland te Slovakia te Moldova te Romania te German te France le UK thangin Russia tan hian olsam takin be thai hani to dona hei wang hian Europe security tan ahim lawani ti hi antran chan ani tichon British Prime Minister Sir Keir Starmer point thuchu haron nei zui ngala Ukraine President Zelensky le President Trump te malak nain inkahhai na ceasefire nisom thumchung puang thai tura rom manan siam thai ta hi mason ro pui takania lom thu ka soyani hatia hei hi Ukraine rama remna le mon na hathen thai nana thilpoi mo tak ania tuna chuan remna het le monom tak om thoi thai nan kan malak na hi alet nin kan ti pun hangayani hatia American le Ukraine palai te point an soitongin tuna chuan bol hi Russia kota om toa tuna chuan Russia chuan inkahhai ti top remti hani ngai chuan indona po ti top remti angai bokang hati tichuan indona ti top ani nuwa Ukraine hi Russia in inremna thuthlung bo chia harun non le tolo na turin kong dik tak zo turin Europe chu hain paya
Ukraine in Zelensky tuan tling tak anei thaina tur hian ven himna lampanga tranpui turin kanin peirang boka tunkarin rinni hian chumi chungchang soiho na nei tur chuan ramthroi tu rang tanen in biakna nei turin meeting ka kawani hatibok ti chuan hetianga ceasefire agreement chungchanga in biakna hanai mek lai hian Ukraine President Zelensky Chief of Staff chuan Ukraine Russian sipaite chet na le in dona hi ti toplan makna turatana inrem na kansiamani lo chuan European Bank ka Russia thil nei zongjong ta chu hrek zui jal turin ngen na hati chuaka hei hi European Bank ta chuan anpom don ani tin Arab News chuan han report bok ani remna kongjunga in biakna nei hani mek lain Russian hrek na kalpui chunjom jel tura Ukraine ngen na hasiam le European ten chu kalpui chunjom hantumani ti hanpon chungchanga hian zona tam tak kandong boka achan bulpui ber chu Europe le Ukraine te hian Russia hi handring to lo hani kanchan chin thar kal to lama khan kanron report to atoi jong in han soitai la Russia le Ukraine hian in ti boiton to lo turin trumthum zet mai in rem na thuthlung han lo ziak to Masha chung in rem na chu bo chein Moscow chuan trumthum zet mai Ukraine hi arun non to chuwang chuan Russian President Vladimir Putin laka hian rin ang het tak an hat thailowa Ukraine ram ven him chunjom zel na po han ngai poi moya mem chan chu hei hi hani bok ani jada khopuya Ukraine le USIO palaite in biak na hanai chandon vel lai mek hian Moscow sipaiten Ukraine ram chunga baipui thak na lian tak tak mai han naya hetiang deuh bok hian Ukraine Armed Force te poin Russia ram chung Moscow khopuya ngei drone strike lian tham tak anwanai boka Moscow khopuya building chongsang tak tak thren khatte po ti chiat ani bok ani hei baka hian Kurd region lampanga po Moscow sipaitele Ukraine sipaite in northern lian tak athenga Moscow sipaiten Kurd region atangin Ukraine Armed Force te north chuatumin nasatakin hanbaya hemi chungchanga po hian thudik lo tam tak aleng vela The Moscow Times in ground report anpe katanga halandan chuan Russian sipaitele North Korea sipai trangkop ten Kurd region atang hian Ukraine sipaita chu north chua ani thaina turin pressure na tak anpea Ukraine sipaiten buffer zone an siam pon lampanga chuan Russian sipaiten mason na tlema zong chu an nei ngai maya Masa Ukraine sipaiten hum him andu chin buffer zone chung lampanga chuan Russian sipaile North Korea sipaite anlu thailawa naijil deu taka nasa taka annora wangin Russia sipaitale North Korea sipaita jinga hian nunna chan thren khat anom nualani tin han report boka The Moscow Times chuan Kurd region Ukraine sipaite in kulna hun chu Russian sipaite baipui thak na hian asoi ngingri lawa Russian sipaite hian ralha taka tangin Kurd region hi hualantuma mase Kurd region Ukraine sipai omte supply route poimo zongjong chu Ukraine sipaite hian ven him na khau taka han kalpui wangin heng supply route poimo tak tak te hi Russian sipaita chuan nei thailowin Ukraine sipaite ven him na hnuaya om mekani antibok ti chuan ni jana ceasefire agreement US le Ukraine ten han sain hnuwa hian US President Donald Trump chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chu Oval Office lo lenga in biak na nei turin hasom non leta hei hi President Volodymyr Zelensky hian hapom ni in soi hani bok ani Russia hena thlen tur inkahhai na thuthlung nizana US le Ukraine ten han pomtak chungchanga hian van borok lampanga tanga in beina le Black Sea tanga in beina te ba ka hian ground na in beina chungchang big ka ahuam chin tur hi Times magazine in report an pek dan chuan frontline tanga mel zaruk bial chunga in kana le in dauton na hatheng turani lauti ani bok ani nizan zanlai pel nu dar khatle minute som paruk vela khan USIO palai US Secretary of State Marco Rubio chuan voin hi remna tana ni thatak ania President Donald Trump le Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman tachunga lomthu ka soyani hatia Ukraine tana remna le monat lon ting chu kan hnai to hlea bol chu Russia kota haum tame kane hati hemiom zia chu in remna tana thutluk na chu Russia kuta haum ta ni ti asoina hani Russia hian officiala saizui chu lanai chialo masala Russian Parliament Upper House Federation Council International Affairs Committee Chair Konstantin Kosachev chuan inremna engpo siamani chuan Washington thuthlung nilovin Moscow thuthlung aniang hatia
Russia hian Ukraine ma son zela chu wangin Russia le Ukraine din mun hi adang lamani atia engti kongpua inrem na siam hi atulani ti kanpoma mase American dudan nilawin kan dudan hani turania ama inrem na thuthung kan lo zia to chu hein biakna hian thei ngil kan dulawa chu Washington po hian a hrethiam turani hati indona ti topna turle remna thuthung siam turbaka inkahhai na ceasefire agreement siam tura US sin hapui baka US in Ukraine tranpuina hapek chunjom zel thaina turatan hian inrem na thuthung hanzia pakhat minerals deal sansaina hian US hian hlokna tam tak atel dona atoizong in soimaila Ukraine leilung hau sakna Ukraine alai chua hankhal chua zongjong atangin aman ahlok na za somnga US in atel vedon ane tuntum chu Ukraine peace talk chungchang kanon focus bika hemi nangong then khat te awmnual boka Europe ramte malakna sipai lama thohona thar hansiam tur chungchanga po nizan khan Europe khomol pui ramchau nilo ramsang rang samthum le panhi tangin sipai lama hotulal tak tak te kalkhomin inkahhai na nilowin indona ti top tura inrem na thuthung hansiam nuwa Ukraine ven him chunjom zel dan turle Europe khomol pui ramsang rang te ven him chunjom hani thai dan turte thohona hanai dan tur chungchang te soi ho hani bok ane Tichoni West le Ukrainian minerals deal hansaina indo ti toblai lok na tur ceasefire agreement chu nisom thumatan hansain boka Tichoni West chuan nizana vek khan intelligence information Ukraine nena hanser zongjong ta chu ser chunjom le ngalin security assistance Ukraine nena hanpek thin ti toblai lok chu pek chunjom hanile ta boka Tichon nizana hinram na thuthlung hansiam hi President Donald Trump chuan tunkar chung hian Russian President Vladimir Putin nen han soidun man ngei habai senit ti hapuang tabok ane